Ndibolise kumphulaphula wemfene radio kwindawo nendawo esiphulaphule kuzo umakhaya ngamakhaya ezindleleni emsebenzini siyabulisa ngegama lenkosi Yesu selifikile lo xesha sekwe-revival kungecawa ixesha it's 11 minutes past 9 namhlanje sizobuyisa ithemba sizokwamkela amandla amatsha sizovuselela umlilo Nkosi yami wevangeli sizokwazisa uthando lukaThixo sizokwazisa ukuthi wena awuyo mistake mphulaphula wemfuleni radio ukhona emhlabeni for a purpose noba ingathi izinto azihlangana okwangoku namhlanje sizokukhumbuza ukuthi ngoba icebo likaThixo kwa ubukho obubakho emhlabeni wadalelwa ukuthi uphile ipurpose sizoconnecta ke nepurpose ehlala nathi wherever you are thatha ipeni nephepha uvule iBhayibhile yakho okanye idiary yakho kuzoba mnandi ngami ndodwa ke njengesiqhelo ndihamba noApostle Mgwenyazi neteam yakhe kuzoba mnandi ndiva amandla kwesi studio an apostle uyayazi ukuthi umlilo nomlilo haleluya hlala nathi ke usibulise siyafumaneka pha kumakhasi onxibelelwano kuFacebook kumfuleni radio futhi ke napha kuTikTok kumfuleni radio website yethu ke an online radio station www.mfuleniradio.co.za hleli ke mbokweni nomama KK the lady apostle maqhosheni namanonzotho ke the producer yethu yodumo amen cala singeneni ke napha ku WhatsApp bangcwele kunamba yethu 074819G977 ubulise uthumele WhatsApp message futhi ke ungayenza na voice note pha igqibeleni singavula nethuba lokuthi usifonele uthi ba uvanjani ngoba emveni kokuba uThixo ethethile there is a transformation that takes place xa uThixo ethetha izimo zethu azisheke zinjalo so siyathanda ke ukuba uengage kunye nathi uthi ba uve kanjani masiyeke pha Nkosi yami engomeni futhi sithengise ndizokwamkela iiguests zami amen welcome enqobeni uyigogo kempilweni yami Jesu uyigogo empilweni yami Jehova andinawe thandelisiwe nguyu Jesu na uyigogo ngempilweni yami Jehova uyigogo ngempilweni yami Jehova andinaye ndiphelele thandelisiwe kuyu Jesu uyigogo empilweni yami Jehova uyigogo empilweni yami Jehova andinawe empilweni yami Jehova ungalisi lo mphelelisi
Gogo ngempilweni yami Yehova Jehova umqalisi nomphelelisi uyigogo ngempilweni yami Oh Jehova Inene Jehova umqalisi uyigogo ngempilweni yami Jehova Kalisi nomphelelisi uyigogo empilweni yami empilweni yami Yeah, he's my everything. He's my provider. He's my protector. He's my healer. We go empilweni yami Jehovah. Undisputed Lord to my enemy. Nkosi yami. Siyanibulisa greetings to everybody on TikTok. We are in the revival. Hoping you're blessed. Na 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 na. Tilele. We go empilweni yami. Siyachweka. Dinene. Ayi nawe kha uphakama apha ekhaya. Wenze kanje. Dinene. Ananana.